Da li znate šta je tajin? Srpska vojska je zbog njega bila spretnija i pokretljivija od neprijatelja. Priča se da je uspehu srpske vojske u Cerskoj bici doprinela i specifična ishrana. Da vojska zaista maršira na svom želucu, kako je govorio Napoleon, još jednom je potvrđeno u Prvom svetskom ratu. Iako je austrougarska vojska imala obilnije i bogatije obroke, srpski vojnik se, zahvaljujući tajinu, hranio zdravije. Zato je bio spretniji i pokretljiviji od neprijatelja. I sit i siguran. To je tajin značio za srpskog vojnika. Specifična mešavina raženog i belog brašna mogla je da traje dugo i da daje snagu i gibkost u borbi. Reč tajin je turskog porekla i znači sledovanje. Objašnjava Dimitrije Vujadinović, autor projekta Hleb u Velikom ratu. Naša vojska je odmah posle tursko-srpskih ratova počela da proizvodi tajin, vojni hleb. On je bio zdrav i hranjiv. Njegovi sastojci su 70% raženog brašna, 30% belog brašna i sve se to zamesi ne sa kvascem, već starim i očvrstim, suvim, već kvasnim testom, koje se zove komin. Na početku rata Srbija je mogla da prehrani i civile i vojsku, koja je imala određeno sledovanje. Sledovanje vojnika je bilo 800 grama hleba. Nesporno je da je taj hleb, koji je konzumirao vojnik u Prvom svetskom ratu, obezbeđivao dovoljnu energetsku vrednost da vojnik može izvršavati osnovne borbene zadatke, objašnjava Boško Tešanović, profesor agronomije. Priča se da je uspehu srpske vojske u Cerskoj bici doprinela i specifična ishrana. Tajin u kombinaciji sa jačim, slanijim sirom, punim belančevina koje doprinosi pokretljivosti, uz luk, papriku i pasulj obiluju insulinom. Tada su i suve šljive podeljene vojnicima, pošto je u Gornjem Milanovcu ostala velika količina šljiva, čiji su izvoz sprečili Austrougari. Energetska vrednost suvog voća je visoka, a hleb sa suvim šljivama se i danas nalazi na meniju vojske u vanrednim uslovima. Vojnik koji se tako hrani nije trom, lakše se kreće i ima energiju za brdovit teren. Za razliku od austrougarskih vojnika koji su imali bolju i obilniju, ali ne i zdraviju ishranu. Umešan i pečen 1912. jedan tajin i danas opstaje i čuva se u Pirotskom muzeju. Bio je prvo sledovanje Alekse Zdravkovića iz Pirota, koga je majka zavetovala još kada je krenuo u Balkanske ratove da prvo sledovanje hleba, odnosno tajina, sačuva i da će ga taj tajin čuvati od kuršuma. Aleksa je prošao Balkanske ratove, vojevao je u Prvom svetskom ratu i vratio se okićem brojnim ordenjem i sačuvanim tajinom. Priča o čudesnom Aleksinom hlebu širila se među vojnicima, naročito posle bitke kod Bitolja, kada je metak namenjen Aleksi pogodio njegovu čuturicu. Aleksa nije dobio ni ogrebotinu, ali jeste brojne ponude da proda tajin, čak i od savezničkih vojnika. Činjenica da je obavezni deo uniforme bilo upravo torbica za hleb, svedoči o tome da je tajin zaista bio svetinja za vojnike.